Kita saruna, koparan kujumala, borunami, pirenami, itu sombah kita saruna. Kabarunami itu sokam. Besok kita sudah. Ambil risol, sekoparan lo tenaga bi, koparan di Jumala boru bere, batu kahun acara nasepet di Pangkor Tinggi, angking risol semua acara di kita, waktu kita normalite, baru tangiang, mandok halaman non, sada, siap boru, siap bere, baru marete. Baru madokalan no saya siap kita komparan di Jumala baru meredem saya baru tangin bantu meredem kita somon nomor 357 sonangani las tador semua di surga puji-pujian dahot hasanga koma di pasahat rohanami na pumun tua depamu ale Tuhan lima ala dilihat kodo Tuhan dihami hai pason rohami ale Tuhan dahot akka sisol hot roh tu bagas ni na tu tanami ditikyon marsiala mai ale Tuhan diari na salpui ale Tuhan nang dia lakosa da ama na holongi hami madapot toko Tuhan ditikyon ale Tuhan marpaputangan dohami sa luhutna mangido tua rupamu ale Tuhan ya manami nong di madapot toko tu labumu jaloma nasida asa gawe patjapar ibana di surgo hasonangani ale Tuhan nami Tuhan daftar bain sobat carohani sudi keluarga alani pasiramon di daging doktor di na mangido dohami ale Tuhan tua rupamu tutik kinaleng ro ale Tuhan lumobima di inong nami inang opulapok daktar ban ale Tuhan pangidon ni inang namyon jumulo manian ibana siang ianakonna alay sakka mudo ale Tuhan nasaut mangido dohami Tuhan ditikyon tu inang nami diari naneng ro leno mumadi ibana hasabaron nang soniti tiur ni pikiran angiat tiur pikiran ni inang namyon dina mangadupi na masa narong ditikyon anggi at dape ale Tuhan inanamyo boy maniroy sudi akayan ako na nang sumoni hami suduk na uposo nang sumoni ale Tuhan tu haha anggi ni amang namyon tarlumobi man nang sumoni nang di boru nami liam ma Tuhan di boru nami ale Tuhan tutikin na ng rokap nagabe rokap matua haduan anggi at tutikin na ng ale Tuhan lam masanga magwarni amang namyon nang di ibana pe boru nami nang mula pe sogot hadua tutan pasarani patudu akka japala nalomaki tu ibana ale Tuhan asalam masanga gwarni amang namyon tutik kinaneng ro Tuhan tikyo pele Tuhan
Madok kata mahami ale Tuhan sian paparani opu jumalla burbere na adong di pohatongon ale Tuhan. Homa ale Tuhan na mga lehodame dihami. Asa magdalas sa luhut na atsaron ale Tuhan satu nasipulan no di balas sa dami ng was ni Roha. Tuhan, pagdusa na gulang dohami. Jumulo siya sa may amang nalani mga bati diyak kapasu-pasu na ng sipasataw mo dobe Tuhami. Jalo matuhan tangyang namiyon, ibagasan asidot tolong magtangiat kami tuho. Amen. Serta di kamu guru nabi. Namarbok ni Roha nampe somonot tutu hita ibagasan abok ni Roha tamado hita mantuk molake tutuhani ala di rodope tiki nangai pasok di hita. Jadi di hamuna tutu nami di keluarga di sonro rohami pinopar ni opu jumala roh nasa nasada sitaon odo hita. Jadi tuk somonor piharo nami pinopar ni opu jumala saya ma di cakupang kami doh denggat di rohamuna jala pagidon nami tujuan nareo sehingga ma ditabe Tuhan dihamu dihita saduhna pinopar kujuman lahi pason untuk gecam umur sehingga matutu di pudian ni amang nataha holongyon ditabe Tuhan dihamuna lahi pason talungobi di pariban nami di son margogo mahode jala ditabe Tuhan mari ho hahi pason boy ho gabi silas ni roha tujulan nero asa terbalas ni rohani damangon. Jadi dison hami sian buru naturu berduka cita rohami. Jadi si donon nami Tuhan tuhita saluhna ditabe Tuhan matu dihita hahi pason nagajam ni umur di pada oma kapar marah persahiton saya siga jamumur mahita pinopar ni pujumala tujuan naron tu sada narohatta ditabai pasu-pasuna namaragami bati Tuhan maari dihita sadarion dinalao atarotta damang nata haulongyon beradian pasatok kinani. Jadi dok situ tulut tu rohatta songkok rohatta alke betulat cupang rohami nables ada dok amangon adung daun nang kupikir ham tersonon tibuna di alat Tuhani alai ima carani Tuhani tang tabodo Tuhan tu nama ngatur selalu nah jadi melihat ma di bagas kehi pasok do hamun jupang nami so somani di opung labok jadi tabe tu hamari opung kahi pasok nang gacam ni umur di pada ma pasahiton siap pamatanmu somani PH sian kami siap buru mata nami tatapan Con Yesus dorong aku salah kurilulo con Yesus koyamona kalumu suinaro Maria Gaudisi Tuhan Yesus domaki saihu konoku Yesus aku namai Ison gol kami anak komuna siang poparan jumala buru bere nama dohodi ima di nafsalpu nang dimulu di laptopta angin nami siap tomotong ni hurei kami pe nado do turut berduka cita nado do kami moru bilang-bilang kehilangan do kami na nama hona do dia taluk na akka pak jaro jadi
son kami buat kami do usaha mula kalangkiku dan sering naon asal jam nomorna dibuat kamu malu buat satu dia lain sakap tadi sakap di dalam mari tuhan do nama do kulakana naum ilo umur naum waktu itu hatta angki namion sibis keron bersabar mati gama terus meta baprohaton dalam ni kerana bolu jol mas mokat dalam tuan daro mata kulakana jadi mangbe para saya cuma tagis kita nanti dalam ni angki baru jadi sok semani madi buru nami nanti dalam ni angki neon jadi ya saya sudah jamu guru saya dapat mak di luar budayaan asa gabe adong membuat bari dari bapak mon buka popat malah tu lihat potion gabe dorna bisu dorna saya guru nabi tuan daron pas waktu mau di pada namu dohot di 4 kali kamu 5 tu guru jadi dia mau angkinami selupna paparan dia pulapok boromani akan dia kayak foto lain tak pola sendiri tak pola be saya itu atas anak pola matian sendiri di dalam mana manggol ni hanya Tuhan alai adong mana mati boso ang dapat juga lau ang dapat bumi lau satu sama dua ikut dong bunuh dan kamu dah pernah saya di rumah nama guru kan bukan diberi betari di sana nusul kamu tu kami ya imaju hata sekali tu hamang kinami ibu tu nami berenami selukna papada pelapo jadi di kami bapak udah mandina walau kami siapa kau paramu lagi tu kami tuata asal lihat dia muhai pason di lehon kita di umur asa arong dope mamudah-mudai mandinoi akap para mot tulan narion asa kami dormana bisu dormana marroha dormana hasia tulan narion jadi kamu Tuhan ma akap kita di umur di hamuna saluna sebenarnya nang di akap paran bahwa putih sudah papar pramu dia kanang tang umur bagi itu hama sirka di tordina sirka gale di narion jalan jika jauh dia kan yang sekolah tidak tuan naik pasok berbisugi asa gabisu dari di luar negeri di tengah-tengah di keluarga di tengah-tengah di masyarakat terlebih memang di juru itu hatta dia kan sudah karya juru be di perlu mbak kata karya nakama sampai kita sih lah mendengar hari di luar negeri dia kan kerja kita betul mbak kepengalaman menarikan lalu ini lebih nanti bu anak macam baru biasa miroha di seluruhnya paparan di upulapok terutama jadi ini do hata sama pengabulian usia kami adalah para kami do kamu seluruhnya foto kami sama berabai sama dik do nakuma sama nidok di partai selama ini bersama tulu puluh itu ayat 5 penamasa mandok pasah madalam mutu Jehovah jalan posi ibana asa ibana na paturehom mani balo hata siang kami paparan di puta bujumala lari Terjadi di rumah Dr. Miam Mustaqau pasien nomor 227 Yesus takas di foto wali Tuhan pertemuan kami di Palatikyo imali Tuhan nawacah dorongan kami ali Tuhan ala nun cimono di lapos ada masian tonga-tonga ni
bagasona le Tuhan ima pinopar utulampok na tuto namin le Tuhan. Tuhan tatak mahami na sa juju le Tuhan na tukido kami di palatikyo. Alani Tuhan mangido pangurupyo kami to depan perpubur na dengan le Tuhan asau ng gali kami. Tuhan sok mami di pinopar di damamon ima di arit kami le Tuhan. Asa pergugam ibana le Tuhan unang lilu ibana. Asa diingat pasahato diri na Tuhan. Pasupahasum mangulu na li Tuhan. O ma Tuhan na mangalihon buko hepaso ng gatsan mimur di ba na li Tuhan. Nang dinatutunan ko kung namison o kung lapok. Leho mahipaso na li Tuhan. Molo di lo korpe, ipatuk korpe Tuhan kuasa mulo di ba na patuk malibana hahipaso na li Tuhan. Jangan disaluhuk na keluarga na kita dikon ni damangon na li Tuhan. Lehon magugo na li Tuhan nang lakas ni roha. Manangah pinamasa di mulo namin ali Tuhan tuholo kami bersigat ali Tuhan. Tuhan disolbro kami manukul-nukuli keluarga ali Tuhan di masyan pinopar ni pujumal ali Tuhan. Nado kami berpok ni roh ali Tuhan. Nasa sisa dari setahun nado kami ali Tuhan. Alani Tuhan tujuan narion leho mapas-pasum na maragami di kami. Leho penghiburan ali Tuhan. Bisa luhuk na pinopar ni pujumal ali Tuhan na di hutan ang nadidua perserahani. Pasu-pasu mali Tuhan. Jika ada namin banyak bermagoda tujuan naruh di dua senai pasu. Jika nama sekolah na di hutan na di dua perserahan dari Tuhan. Lehon nabi suka bistana dari Tuhan. Jika sumber hagabe yang dari Tuhan pinopar nutunang dari Tuhan. Lehon hagabe anak hagabe di bawah dari Tuhan. Jika na sudah kareju Tuhan patuduhan bapak karejuan natama. Jika na tutunami dari Tuhan. Nok sudah buku lehon buku hepasu dari Tuhan. Jika nama ngulolon dari bagian dari Tuhan, lehon magabi dan yuda sinur dari Tuhan. Jika nama ngula di mamareta lehon mata beri pangkat dari Tuhan. Dari Tuhan stokin naik pataron namin manatikan itu para dia napasatokinan dari Tuhan. Oh ma Tuhan macam jongi udah dari Tuhan. Sian nama muka sahat tu nama mujungnya dari Tuhan. Lehon dihami Tuhan gugu nang haipasun dari Tuhan. Batiura dari Tuhan. Tuhan disaluhuk na pangiduan namin dari Tuhan. Pasti kok mehobar tulo malam dari Tuhan. Tuhan perdosa na gudang dohami. Jumlah saya sama Tuhan dosa namin na gudangi. Asal nang terpasu-pasu ni pastor Tuhan. Mari kita nak Tuhan Yesus Kristus makanya kami. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot kolong ni rohani di bata ama. Dohot persoalan itu di perbadian mana Tuhan kita seluruhnya. Amin. Hidup ini hanya sebentar.
yang partikian na uli di hita di bagas atikyon. Ang tumubi di inong nami di son. Dan di bagasan habok ni Roha. Rodo kami inom. Siyan punguan ni di tonga-tonga ni Huriata. Ima punguan ina parari Kamis. Narap masih tahun ng dohita inong. Iparmoding ni Amang na tahun ng yon. Thomas Maroham. Marnida haruro nami. Sa ito at talibatama na mamasu-masu. Sudia pinuparmo. Manandidian by maringanan. Atong, tapuji matuhata marindi maita siya bukwende nomor 227 ayat sada. Bukwende nomor 227 ayat sada. Kupuji kami mahwale Tuhan de batang ama nami na punasa mulu nami di bagasa tikyon. Siala asido tolong iroham Tuhan naman dongani kami. Bui kami ro tuingananon. Ima ale Tuhan lako madulo inong nami. Opung labog na di bagasan si taonon di bagasa tikyon rabdoot keluargana. Ale Tuhan hodo na punasa mulu nami. Siya kodo hujalo kami hangoluan. Jala kodo ale Tuhan na patupahon sa lubot na di bagasan mulu nami. Atong pasu-pasu mahami Tuhan. Terlumobi keluarga na masih taon di bagasa tikyon. Disondro do kami Tuhan. Siya tonga-tonga ni punguan ina para di kami. Si tonga-tonga ni Kuriam HKBP Puhan Tonga. Tuho mo pasatami Tuhan parpungan namyon. Dinanay mangalian hata tugat-tugat kami tarlumubi hatam. Nanay utangiyok kami di bagas sa tikyon. Nagabi sulu-sulu di pardalanan ni mulu nami. Tarlumubi apu-lapu di tonga-tonga ni keluarga ng pangsitawanan di bagas sa tikyon. O mali Tuhan naman jong-jong ipapungan nami. Tawa sa nga pong madikuar mo na badiyay. Moliate madiko Tuhan. Mariti Jesus Kristus ipalua kami. Matangnya kami tuho. Amin. Pinasahat na tuita kay na andok hata dungin nun kami bisok kata nga natuari nga tumbe madok hata siyan buhi ba do beri siya dungan sa ulaw alayon siyan dungan punguan ni inong nami o pulabok siyan inakamis KBP Resort Puerto nga terbuka na king ruhan nami ruhan yang kadongano. Ang usa nga do pehita mamereng baki law mahita wala sa hamin aking magkursiyan HKBP dulog na uli ito roma kami tuso maliate ma di liod do kesempatan na doot kami na doot itarap paborhaton amang natahulong yun anong pinganan na parpudi jadi mulang kahatay nung agudang pipasaton nakahata pula-pula kasususo mulai sa natwari sa hatu sa dariyon wamo na sa loob ng keluarga besar para ni na opulabok daw to ang giniba sudah day pertama naman hapuni turo do pikiran muna asa gabi ima sulu-sulu muna dinahulom tukop mo dinaladi di na madala ni ari-ari ni ngulut talo pipakatikin ang ro molong ito nga sonang biyon amalong besahit na ngarak bay mana do Tuhan tuhatta di nganan ng pinaradi na hita nama si pikirata molo ito na pikirata yung nga sonang biyon di sana ni samu na ang keluarga kudokon amudak kasi sa balita ko ka na humaliang jala mudak tuhamu sonari akahata na uli ido akahata pula-puli sakuna mo may tubaga sa roha jala gabi motivasi may to katik na na ro lumobi di ang kinami si Gabriela gabi jolma city ruon gamana na baboy pagbuwag karni ito on to katik na na ro pos dor hatta pos roha muna sa luna nagabi boru si buwagwaro dito nga muna, dito nga ni nahumaliang lumubi maadialupan ito hatta. Jadi asa rap hita law pabraton na mangon tuburo halyak ka dengan lamar kur hita ate. E pasahat tu parlugu saya manari lugu, nang lugu tu manari bayak ko.
Saringar mahu ali Tuhan ditonga-tongani ulau nami di bagasa tikion. Mari ti Yesus Kristus ipalua kami martangnya kami tuho. Amin. Dia muaka manginang keluarga di bagasa tikion hatani di bata nagabe hata pulapul naubuak kami siandongan ni inong dison ima punguan ina palari kami tunga-tonga ni huriata KBP puatonga natar surat di Filipi 4 ayat 10 tolu. Filipi 4 ayat 10 tolu songonon ma didok disi. Saluhut na do tarpatupa au markite-kite ibana na marguboy honaw. Saluhut na do tarpatupa au markite-kite ibana na marguboy honaw. Amang inang dua do jabar di bagasan Portibion. Ahamay na parjulo imamangulo kita bitiki tubuh kita to Portibion nang dungsa tida tu garis pinis di doktu hanima nang say artina buah say mapanguluan di Portibion jala kita ka namangulo akamanginang molonuain tado pisongonon gabi sada peringatan do di kita beaduan ikon sa do tunasongonon bahwa kita juga akan mengakhiri hidup di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini, amang inang. Dan adong nasa leleng na. Holan asi do tolong ni rohani di batado. Nakot sa leleng na di bagasan mulutang. Mulanuay masa untuk kita, gabi perundungan mau di kita. Semuanya na kaning doi sebelum kami masuk tuson. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ino na kota renukon akamang inang. Inong opung lampong. Kuboto na di bagasan roham inong. Buasa manak ko parjulo dangaw. Parjulo tubuh niyan, parjulo malaw. Iman kirimnya kana tua. Alay nang sakap mo tinong. Alay sakap ni Tuhan ido na ikon saw. Bahwa firman Tuhan berkata bukan kehendakmu melainkan kehendakku ikonido na masa tino mulutungpe masa songonon unang rajumya lang idosami dao tetapi semuanya sudah Tuhan rencanakan dengan begitu sangat amat baik ino ngaon turpuk ni Tuhani ngaon jambar di bagasan ngoluta na ikon sirenukonot di bagasan ngoluta ahamai bahwa apapun yang terjadi adong do di bata so na di dok hata ni di bata dilita di bagasat ikion saluhut na do tarpatu pa au marhite-hite ibana na marguguhon au molo mangasaw gogorang tolak molo mangasaw pikiran dang boy inom alay hata ni di bata mga puli kita di bagasat ikion na mandok saluhut na do tarpatu pa kita molo posro hata tu di bata molotog-tong kita masih gatung tu di bata. Molotog-tong mian holong ni rohan ni di bata tu kita. Margo gumaho ino, margo gumaho. Nang margo gumasa lupot keluarga na di bagasan asak ni rohan di bagasan ikyon. Mari sama-sama menghibur inong kita ini amang inang supaya panjang umurna ala buah ala rikop do peo inang opung labokor di kita. Mga leon nakapodong dauli
po dan nadinggan bisa luho pinopan na margogo mainong rabdo sudi keluarga imanata ikot tapeok di bagasan nguluta siya kami ina parari kami sedongang mo inong di HKBP po hatong amandok turut berduka cita hatapulapul na siya tuhata imanate tapeok di bagasan nguluta di batama na masuk kita amin pasadar watamatangnya kita. Hupuji kami maho Tuhan na mga lekon ho sa nguluan din kami satu tikion. Moliate mga Tuhan satu tikion dipake ho dupe kami. Imang lako mga lekon hata apulapul. Mandok hata tugar-tugar. To sa luhod keluarga nami na masitaw ng dibaga sa tigyo Tuhan. Alanaw jumolo dialapo amang nakinahulungan ni roka nami diingananot Tuhan. Tuhan dadaholan mandok do kami. Humaali Tuhan na masnuaton hatami dibagasan ngolo nami. Namandok Tuhan dibaga sa tigyon. Sa luho na duali Tuhan terpatupa kami. Marhite-hite ho na sa toktong madunganing mamasumaso kami. Atong Tuhan pasupaso mahami. Pasupaso ng salukot keluarga di baga sa tikyon. Dang tarbain dang marsak rohan na sida. Dang tarbain dang tariluilu na sida. Ala ni sitawonon naro di tunga-tunga ni keluarga besar nasida. Alay po serokan nami itu adupat muna badiay Tuhan. Kubuak kami gumos di baga sa tangyang nami. Ima keluarga besar opung lapor di baga sa tikyon. Pasu-pasu manasida. Apuli manasida. Dungani manasida. Asa toktong ali Tuhan. So manadidok hatami. Manangahapi na masa. Las ni roha. Arsak manangahapi Tuhan na diluwaso masa di perdalanan ni ngulu nami pos roha nami Tuhan tarpatupa kami lui di bagasan ngulu nami yon talumobi mali Tuhan utangnyok kami utangnyako kami Tuhan inong nami di son opung labok tuhoro pasatami inong nami yon Tuhan apuli rohana pargugui ibana lehon hai pason lekon gugu na siya ko Tuhan. Asa margugu inong namiyot Tuhan. Madalani ari-arina. Talumobi mali Tuhan mga leon na kapoda na uli na dinggan. To sa luhut pinoparna. Humali Tuhan na miyan dito katongan ni keluargaon. Sila humali Tuhan na miyan. Natoktong mga jari. Mga leo dami na siya ko dito katongan ni keluarga besar na sida. Malatong piali Tuhan di bagasan sa darion. Upataro kami maamang na kinahulungan ni roha namyon tuinganan parsatok kinani tuho mau pasatami asa ko mga leon ari na uli na dinggan mga leo sada ni roha dala paposon roha ni keluarga asa buhi mardalan do dinggan Tuhan sa luhut na talumobi rutruhon ni adat para daton adat batak nami Tuhan nanay dipatupa di bagasan sa darion tuho do makupasatami Tuhan asa koma naman dongan di keluargaon na kami sa luhut na punguan ina parari kami dito matongan ni kuliam pake kami Tuhan gabi pasu-pasu manang didia pe kami maringanan pake kami Tuhan laho ringgas laho mga puli laho mga lekon hata togar-togar talumobi maari Tuhan laho gabi pasu-pasu di pardalanan ni ngulu nami moliati madiho Tuhan sisama dosa nami nagudangi mangasakon sa daguar na umuli guar ni Tuhan Jesus Kristus si palua kami martangya kami tuho asin ni roha ni Tuhan ta Jesus Kristus do tolong ni roha ni bata ama do parsaoran ni tondi parbadia ima naman dungani kitaon olat ni onro di saleleng ni leleng na amen. So ani ma acara siang kami no do sudi keluarga stay Tuhan taman na magpargugoyo kamu mangapuli kamu amin. Peondo tamaruan nina Tuhan Yesus
na mangululu ganuk na porsea dia atik pe mate ibana jaladang mate be ibana rodi saleleng ni leleng na amen martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di benua gijang nunga di leoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matea ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hangoluan hami asi maroham di hami say ajari jala apuli mahami asa unang madile hami ala nang di jauh hodongan namion patogu mahaporosyaon nami jala pabenget marohan nami makiring di hangoluan sogot asa unang mangadungi hami songon naso tumadahong naso marpakirimoni say tayi di marohanami tuho ay hodo si pangapol jala hodo haposan nami na marsigatong tuhodo kami saat ro di hasusuda ni bohal nami amin. Atali debata di ganuk keluarga besar marga siahaan naung parjolo di alam Tuhanta sada amat nataha holongi sian tonga-tonga ni keluarga marga siahaan kuene tabi mas yang bukuru bitu 10 obat ayat 2 sokonoma di doh bisi ay iya mangulu behita mangulu di Tuhan itu jala mate behita mate di Tuhan itu asa mangulu manang mate behita tongdo di Tuhan itu yang usaha ni terbugi dia muda mangdainang nahwa holongi kami tarlumobi di inonami di son hubung labok nang di ito nami na marguar Gabriela siahaan suang soni nang diaga keluarga besar marga siahaan tentu pasti pecaro lungun rohai kesedihan itu pasti ada ala nunga sirang sian nataha holongi marhide sirang ni hamatea tentu pasti pecado ia tangis bahkan boidodo honon satuna hera maol namau wasa tumpola songoron sakap ni remata wasa tumpola damang nataha holingon perjolo di alam Tuhan debata. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang kita kasihi? Damang dainang nahuolongi hami dang adong naboyhot di portidion tidak ada yang abadi ikon sirang dohita saluhuna nasinirang ni hamatea kematian itu pasti ada pribadi lepas pribadi tidak ada yang abadi di dunia ini alai holani ia tunjupak kita parsirangani sian aka nataha holongi naing manian unang merebu hita tuaka padilian naing manian unang medebu hita tuaka nasudengga ikon hok do pakirimoni ikon hok do haporsiauni tarlu mobi ma dihamu keluarga besar marga siahaan tarlu mobi son inong nami opung lambok para jolo ialap Tuhanta damangon nang diamuna keluarga saluhunda pasahak ma tutuhani boido hita kamangkay nang berupaya berproses ditiki parsahiton tabuan manang natudia alay mulo nunga didok Tuhani ikon saunari tidak ada yang bisa menentang itu tidak ada yang bisa menghambat itu alani ini hapor syai ma dewata di balik ini pasti ada jalan Tuhan di balik ini pasti ada rencana-rencana Tuhan untuk keluarga tarlu mobi hubere kami son itonami Gabriela siahaan
Adong rohatan amat do. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan taring. Damang nata haulenyon, lau sirang sian hamadean, meninggalkan aka pangajarion naringgan, meninggalkan aka naringgani. Tarlu mobi di hoito, borak do memang, molo nunga gabi sahalak yatim piatu. Borak, alai porsia mari Tuhani. Gomos tangyak ko tu Tuhani asa dilihon gogo. Bukan untuk beralasan kenapa harus terjadi seperti ini Tuhan. Dangi tangia. Alai Tuhan berikan kekuatan. Tuhan lihon gogo. Pos rohanami di hoito disudiaka pangajarion sianda mangon nunga tipiopoi di bagasan ngolong jala tuari namang ihut sayang ia mamar pargui doho tinggal buasa nak kiri ngorokon burak do yatim pietro kamang kainang ala hami be yatim pietro jala dunga huboto hami songo dia burak menjadi anak yatim pietro alai holani percaya kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan jalan. Tarlu mowi mandi kita saluhu nada pungu diso tentu lumun rohan ang diaga keluarga besar nama nolongnya roha tarlu mowi di huriat tatong di aga bebe buan tonga sayang dia manang di hamu saluhu na Tuhan ima haburusa Tuhan ima pakirimot di hamu tidak ada yang bisa lewat dari kematian tidak ada yang bisa menyingkir dari kematian. Hamadiani ikonado. Alay taingon parsirangan ni ima parsirangan ni hajong mau. Parsirangan ni daging. Parsirangan ni portilio. Alay mulu pakirimoni itu Tuhan ni. Hotma manoktong dihita saluhnya. Amin. Martanya kita. Mau lihatin mali Tuhan disudilingkan di basam. Natongon hupak kilalau kami saat tutikyon. Opiali Tuhan ditetap bodoh pungguan nami dia pala tikyon. Imaninong para jolo dia lapos sada amanahu hawalongi hami. Siatonga-tonga ni persaulan nami. Atong ale Tuhan. Disudi akka keluarga nang tininggal honi damangon. Dina tua-tua nami. Nang di ito nami pe ale Tuhan dison. Imana marguar Gabriel siahaan song-song ini nang di tua-tua nami opung lambok nang di keluarga besar marga siahaan ho mangalih Tuhan na mangalihon hagugun ho mana mangalihon tiur ni pikiran di sude akka arsak ni rohai ale Tuhan ho mana mangapuli asa tu ari-ari naneng roh ale Tuhan boy jumpang nami musay di bagasan las ni roha Opi ale Tuhan sabihin nari na ikuluton nami sudi ang kabulaon di bagasan tipyon nang dia kabulaon siya bataho na naing panaruhong nami da mga tugingan persato kinani ale Tuhan ho mana manjong-jong isaluhut akka ulaw ni asaboy tarpatu pahami do dengan ho paru tulong roham asi maruham ale Tuhan tangihon matang yang nami walang mangasahon buwan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita asa dilapuna au.
roti Tuhan de bata mahola ruar do lau bongot. Ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Mari dimaita buat tapa tutup ma. Mari dehita. Sian nomor 300 Tolbrono. Nani belamu dia maun jalan namang itu. Ale si bisker siahaan. Siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano. Alai Tuhan de batana manopaho. Do Tuhan Yesus Kristus na palua ko siat dosa. Do to di porbadia nama jauho Tuhan oluan na sora sudah. Ima mangaramoti orbuk ni bakem. Pai maro ari parpudi. Amen. Martua doakan amate marhite-hite Tuhani. Ola nion. Olo ninna toddi. Asa maradian nasida sian akka ulaonna. Aina mangihutu nasida do akka nani ula nasida. Amen. Tikyon pinasama tu keluarga madabutano. Pos rohanami akka mangkainang marhite hatani de batama. Tadaduha. Hedo musai pamata ko sian tano mano. Suang mangulu bahenon itu aku, haleluya, haleluya. Haleluya.
nami na di benua gijang. Hodo di mata na puna hami rodi sude ngolu nami. Sai lehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tu tangamu matot di nami doho daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sai lehon tot di mima nogu-nogu hami. Asa diramoti hami. Molo hubolos hami rura ni linggoman ni hamateani. Asi maruham. Sai pamasuk mahami sogo tuhasonangan na sundeng gani. Amen. Ramadok mahita di tangiang ale amanami. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi porba diema. Nama dongani hamu saluna. Amen.